Sakhasive 23 minutes before 9 o'clock singena ke kulo hlelo la sithi khona ufike njani la lomhla ke sivakatshelwe ngumnumzane Mthokozisi waka Angosi lishonile Mthokozisi ngubingelele kwamukele ehlelweni baba. Sawubona sikunjani? Siphilile singeva kuwe baba. Ngiyaphila nami kakhulu. Asibonge kakhulu isikhathi sakho lospersona njobe ke utosichazela kabandi ngempilo yakho kanye ke netimo loye kwandlula kudo kuze ufinyelele ube ngilomuntu longuye lomuhla njobe ke ihlelo lisho lithi ufike njani la sichazele ke ngaso ke simo nobeke info loye wahlangabetana nayo empilweni yakho Mthokozisi lekwende waba ngilomuntu longuye lomuhla. Into eyangenza ukuthi ngibe lo muntu onguye ukuthi ngakhula ekhaya sihluphekile kakhulu and nakhona ukuthi is because ubaba wami wayengekho empilweni yami but wathi uma ubaba engixosha kwakhe engichitha ngafunda isifundo sokuthi ngikwazi ukuzimela and then 2015 ngajoina iorganization abathi Toastmasters International ngoba nganginephupho lokuthi ngifuna ukuba isikhulumi phambi kwabantu i-public speaker and then ngangifuna nokubhala nezincwadi so the story sami sokuxoshwa ubaba sanginikeza isibindi sokuthi ngibhekane nempilo ngagcina ngibhala incwadi ethi step out of your comfort zone and start living your dream. After ngibhale leyo ncwadi ngabona ukuthi kahle namhlabeni ukuba nesibindi akusho ukuthi awunakho ukusaba but ukuba nesibindi ukuzwa lemizwa yokusaba kodwa uqhubeke wenze lento oyisabayo. So ngangenela umncintiswano we-public speaking okukhuluma phambi kwabantu and bengidoubta mina ngibona ngathi anginalo lelo khono lelo lokukhuluma phambi kwabantu ngiqhudelana nabelungu so ngathi mangifika kuleyo mncintiswano loyo we-public speaking ngawina ngathola unumber 1 ngase ngihlangana nomuntu owaphenduka waba imentor yami empilweni yami uvela indaba ila ngabona khona ukuthi kahle sometimes empilweni udinga umuntu ozibona into wena ongayiboni kuwe uzokwazi ukukhanyiselwa ubona indlela eyaphambili ngoba basho ngesiZulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili. So ukuze ngifike la is because ngafunda and ingikhumbuza sinye isisho sashiwo uLinda Sibiya athi ipurpose yomngani ukukuthatha la ukhona akubeke la yena ekhona. So wena umsebenzi wakho ukwenza sure ukuthi ukhetha abangani abaya or abangani abenza lento ofisa ukuyenza empilweni. Kunjalo. Ngifikela kakhulu ngenxa ye-mentorship. Yini lekwende ukuthi nawusakhula njobe ke ubala ke inzaba ke nobebudlelwane lobo nabo nababe ukuthi ke bekungasibo ke ngilobu ukahle nobelubuhle yini lekwende ukuthi ukhethe kuhamba nekuphila impilo lekahle ungagcini mhlawumbe sowuthatha ama drugs noba ke sobaleka ube nje ngumntwana longalawuleki ngani ngobe wena babo wakho akazange wakhulisa futhi ke nebudlelwane lobo unabo nababe bebungasikahle yini le yakwenda ukuthi ke ube ngilomuntu longuye ke Mthokozisi ukuthi mina ngathi bangikhule ekhaya bengibona ukuthi impilo mawungafundanga and impilo mabangekho abantu abakubonisa indlela eright angeke uye ndawo ngoba bengibona iexample from emndenini wami ngoba emndenini wami mangikhumbula kahle bengumuntu oqala wokuqeda umatric ekhaya ngoba ngathatha isithembiso ngenza isithembiso kimi sokuthi angifuni ukuba ilento le ubaba wayeyiyo kimi and angifuni ukuzibona ngigcina sengiphelele ejele because mangathi ubheka most ekhaya especially esadini la kamama abafana abalingana nami engikhule nabo bonke akekho nowani ongakaze afike ejele ngaphandle kwami because of inqumo engasithatha ngempilo yami nokuthi ngifuna ukuthi impilo yami ibe kanjani. So bengibona imiphumela yezinto eziphuma endleleni ukuthi zigcinisa kuphi. So bekunomalume wami owashona owangi-advise wathi kimi wena mfana bekuyohlanganiphe ngakhona akumelanga wenze lezi zinto lezi abomzala bakho abazenzayo ngoba ngiyakubona wena ukuthi indlela yakhe iyakhanya unesipho kahle but noma ungasiboni manje one day isovela and ngiyayibona into ayisho manje because ngiphila lona iphupho lami.
Esikhatsini lesinyenti Mthokozisi bantfu labasha kakhulu bakhala ke ngekuswelakala kwemisebenzi. Wena ingabe uhambe njani esikoleni? Ingabe ukhonile kuphotfula tifundvo takho watfola iqualification nobe ke usebentise likhono lakho lekuthi ke ukhone ke ukutiphilisa uphilise ke nalabanye njobe ke nawe ke ungilomunye ke lonenhlangano lesita kakhulu ke bantfu labasha? Yebo, isikolo ngasiceda ngasiya ku-matric ngaphasa kahle ngoba bengisho vele ukuthi ngikhule vele ngumntwana ohlakaniphile nasesikolweni kakhulu. But ngithe mangisebenza bengisebenzela i-company bebayibiza nge-Bidvest Phena Logistics dala. So ngasebenza for iminyaka ewu-8 but mase ngiphakathi ecompany lapha ngagcina sengibona ukuthi kahle abantu abaningi benza imisebenzi abangayithandi. And that's why thina especially abantu abamnyama sigcina sesibambeleleka sigcina singalandela amaphupho wethu siwabulala ngemisebenzi esiyithathayo ngoba siyithatha si-desperate for ukusebenza. 2016 ngathatha isinqumo esinzima sokuthi ngizoresigna from emsebenzini wami ngizokwazi ukulandela iphupho lami ngoba ifundo engizithathile nalento ebengiyisebenza bezingahambelani, yabona. So bengithi mangifuna ukushintsha iposition bangangishifi kule department ebengikuyo. So ngabona ukuthi la ukuze ngikhule ukuthi ngiphume la ngizokwazi ukulandela iphupho lami. But angithi kubantu kumele bayekele imisebenzi, but if umsebenzi owutholile uyawuthanda qhubeka, but ungabi too comfortable kulowo msebenzi ngendlela yokuthi ugcine sowukhohlwa amaphupho wakho, ugcine sowusikhohlwa nawe. Because into eyenzeka kubazali bethu leyo ukuthi bagcine sebareacha i-age of 60 bangafezanga amaphupho wabo and baphila impilo yabo nama-regret amaningi. So ngiyibone makushona ubaba 2015 lento leyo ngoba ayikho into angishiyela yona ngaphandle komuzi lo wawushiya, but ilegacy nje engathi balekile engiyibonayo ayikho because of lento leyo ukuthi wagcina enza into angayithandi waze washona angalandelanga iphupho lakhe. Sichazele kabanti ke ngemsebenzi wendako mnumzane Nkosi kakhulu enhlangano lengenti inzuzo lomatasa ngayo kanye ke nalamabhuku lo wabhalile. Njengoba bengishilo manje athi incwadi yami yokuqala beyibizwa nge-Step Out of Your Comfort Zone and Start Living Your Dream. Incwadi ngithanda mina ukukhuthaza abantu kakhulu, noma ungangena ungilandele ku-social media uzobona ukuthi izinto engizipostayo kakhulu namavideo engiwarekhodayo zonke zigqugquzela abantu ukuthi baphile amaphupho wabo. So incwadi yami yokuqala i-Step Out of Your Comfort Zone and Start Living Your Dream. Eyesibili ile Imperfect Father, incwadi yobaba yokuba ubaba advise abantu ngokuba umzali. And then eyesithathu incwadi i-Inspiration to Thrive and Succeed. Ngine company ye-motivation abayibiza nge-Live to Elevate Motivation la engigqugquzela khona abantu and into vele engiyithanda kakhulu vele ukukhuthaza abantu. So iyo impilo engiyiphilayo leyo manje and impilo engayikhetha for mina because ngabona ukuthi yiyo indlela right for mina and nesinqumo sami engasithatha angisoli ngaso because ngiyabona indlela esengihambayo ukuthi iyapi and if bengasiso lesinqumo leso nale opportunity yokukhuluma nawe namuhla ngaba ngitholanga. So ngumuntu othanda vele ukukhuthaza abantu and umuntu ofuna ukubona abantu baphila amaphupho wabo balwa baba nesibindi sokufacea ukusaba bashone phambili. Wow. All right, ngenxa yesikhathi ke mnumzane Nkosi sibeka lapho ke inkulumo yethu. Asibonge kakhulu ngesikhathi sakho losiphesona. Ungasiphakethe indlela umlaleli angasebenzisa nakafisa ukuxhumana nawe. Ngine website ethi www.mthokozisinkosi.co.za or bangangi-emailela kumtho@mthokozisinkosi.co.za or bangisendele i-WhatsApp text ku 063 423 6846. All right, asibonge kakhulu ngesikhathi sakho ba.